Svila je prefinjeni materijal koji žene sa stilom biraju za svoje odevne kombinacije. Kragujevčanka Vesna Maksimović je upravo svilu izabrala za stvaranje pravih umetničkih dela. Kreativnost i mašta u njenom slučaju nemaju granice, a motivi koji se nižu iz njene četkice ostavljaju bez daha. Kragujevčanka Vesna Maksimović, mašinski inženjer po struci, usled nepredviđenih životnih okolnosti, kada je narušeno zdravlje, okrenula se oslikavanju svile. Taj susret sa svilom je, kaže, bio sudbinski. Prosto sam došla i zatekla se na jednoj kreativnoj radionici u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom i od tog prvog susreta sa svilom znala sam da ću time da se bavim. Oduvek sam bila kreativna, dobro sam crtala, da kažem, ali se nisam nešto time ozbiljnije bavila. U tom prelomnom trenutku morala sam da izbalansiram svoje mogućnosti i želju da sviram. Zbog zdravstvenog stanja malo sam morala da to sviranje zapostavim, ali zato ta kreativnost izbijala na raznorazne druge načine, tako da sam počela da aktivnije pišem, da slikam i evo tu sam danas gde sam. Veza između mašinstva i umetnosti je, kaže, neraskidiva jer je u osnovi oba zanimanja preciznost koja je, kako ističe, ključ uspeha. Slikanje na svili je negde zahtevan posao i koliko lak, toliko ipak zahteva ozbiljan pristup. Ako želite da ostavite trag vredan življenja, kako ja kažem, istrajnost, istraživanje, konstantno usavršavanje u tome što se radi i čime se bavite je neophodno u bilo kom poslu. A posebno ako je zadovoljstvo nešto radite, onda imate potrebu da pomerate te granice i da ne stojite u mestu. Čitavo detinjstvo i mladost bila je posvećena muzici, a onda je zbog zdravstvenih problema svoju kreativnost i sklonost ka umetnosti okrenula ka oslikavanju svile. Rad na svili zahteva strpljenje, posvećenost i upornost jer je lepršava i neposlušna ukoliko joj se umetnik ne posveti u potpunosti, kaže Vesna. Često se kaže te svila je, ne znam, teška za rad, nju ne možete kontrolisati, mislim to negde stoji, ali svila naizgled tako nežna, pa negde i ljudi su naizgled nežni, ume da bude vrožilav, izdržljiv materijal i sve što se uradi na njoj. Ako uspete da naučite to njeno ponašanje, da se prilagodite njoj i savladate načine jezika kojim ćete razgovarati sa svilom, moguće je kontrolisati naravno i boje za svilu i pokrete i eto, možda taj mašinac je tvrdoglavi doveo do toga da ja uspešno mogu da odradim sve što zamislim. Kada je reč o površinama koje oslikava, motivima i bojama, kako ističe, nema granica. Najveće što sam slikala je 3 metra sa 1,5 metar, na primjer, to su neke tkanine od kojih se šiju haljine. Slike su rađene u dimenzijama 90x90, negde to je nešto optimalno bilo za mene, a pitali ste me što se tiče kolorita. Pa to je ono što izvire iz vas u datom trenutku. Ja nikada ne slikam u lošoj energiji, već isključivo kada se osjećam dobro i kada mislim da imam šta da kažem. Tako da sve boje su zastupljene u mom životu i umem da kažem da nisam znala da sam tako lepa iznutra, obzirom da sam negde malo kruta po držanju. Svi motivi i izbor boja koje prenosi na svilu izražavaju neko njeno unutrašnje stanje duha i raspoloženje, kaže Vesna. Možda ne odražava trenutno raspoloženje i trenutni trenutak, ali svakako ta neka promišljanja i o društvu i o svemu što se dešava oko nas negde se prelije posle kroz tu inspiraciju. Naprimjer, ono što ja nosim iz kuće jeste tradicija, tako da sam ja drugu samostalnu izložbu, na primjer, odradila inspirisanu ornamentalnim nasleđem srpske srednjevekovne umetnosti. Tako da sam koristila razne ornamente crkava, pravoslavnih crkava, manastira i to sam prenela na lampe sa unikatnim svilenim abažurima i tunikama, znači, tako da sam prosto tu primenjenu umetnost prikazala u malom likovnom salonu u Kragujevcu na jedan malo drugačiji način i kao što kaže primenjena umetnost ima upotrebnu vrednost, široku
primenu i to je takođe izazvalo veliku pažnju. Pored oslikavanja svile, Vesna svoju kreativnost iskazuje i kroz poeziju kojom je počela da se bavi još pre deceniju i po. Pre slikanja na svili ja sam 2010. još izdala svoju prvu zbirku poezije misleći da je to samo tad ta knjiga važna i da više neću time da se bavim. Međutim, kao i sve drugo, kreativnost uvek nalazi put da izađe na površinu i onda, kažem, opet kasnije kada sam dobila malo više vremena, progovorila sam negde bez straha, tako da sada iza sebe imam objavljenih 5 zbirki poezije, 6 će izaći do kraja ove godine. Presudno u njenom umetničkom stvaralaštvu ističe Vesna to što radi nesputano time šta će drugi misliti i reći. Odavno je, kaže, shvatila da upravo u toj činjenici leži uspeh i unutrašnje zadovoljstvo. Za umetnika to je jedina deviza kojom se vodi. Znači, ako želite da budete slobodni, da radite bez ikakvih ograničenja, vi ne smete da se obazirete, bar ja se ne obaziram na to šta ko misli o mom radu, ja ću u svakom slučaju raditi ono što me povede, što osetim i ja idem dušom. Mislim da sam na dobrom putu zato što nijedan moj rad i predstavljanje javno nije ostalo, da kažem, nije ostavilo ljude bez sluha, sve je bilo dosta posvećeno i mislim da ta energija koju umetnik, ako ste rođeni, kažu često da ja sam rođena za to, ja nisam planirala, ja ne znam kako to, nisam učila to da budem. I ako radite u dobroj energiji, ta energija struji dalje i ljudi vam sami prilaze. Zato ja negdje i radim, zato što se radujem ljudima, radujem se nekim novim izazovima, idejama i tako. Trenutno radi na izradi unikatnih torbi za slavske kolače. Ideja je nastala iz ličnih razloga jer je to nešto što, kaže, uvek nedostane kada se obeležava krsna slava. Onda sam ja razmišljala da napravim sebi tu torbu. Kroz priču sa svojim prijateljima, svi su rekli pa treba i meni, tako da evo ovdje se nalaze prvi primjerci tih torbi koje još uvijek niko nigde nije video i stvarno sam se vodila opet inspiracijom negde nasleđa, tradicije, šta ta torba treba da predstavlja, pa imamo torbe sa etnomotivima ili u simbolički živim bojama crvenoj, zelenoj, plavoj, opet sa tkanicom koja negde opet ukazuje na tradiciju. Oslikavanje svile i izražavanje kreativnosti kroz ručne radove su Vesnin način života, zbog čega ona i zaključuje da je to radost koja će trajati dokle god bude imala inspiraciju da pruži nešto novo, što će privući pažnju zaljubljenika u umetnost i tradiciju.